Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ke. Lo kan mau masak orang lek pak malampe ni soko nah he. Ini ka he. Pijak ni nak taruh lampe soko nah. Telok mak. Lo kan mau masak padangi salma suri mana suri manu. Jangan naon rubawa de motor leu padangi. Pai ko de tengah di kamar pamula ko engka de tengah gamu jama mau bawa ma pada makamara. Panui suri mana suri ma palupu. Alah si patu mana nak. Oto no salma he, lo kan no masa oto no, jangan si mon releu buah mak ko mana ka deteng he melo moto, oto no. Lo kan no masa. Mau nih sih berkeluarga tapi deh lebih baik beda kak dulu daripada nanti lah kaiku lebih baik matu aku dulu lah kak daripada nanti lah kaiku. Benar, tim dinamita ke pulau selesai. Kalau pukul tutup ke dona, lu nak kaiku dah coba. Puang agak dita kasih nak sosok mah pelupun ada motor oleh macakap boleh motor merompa kasih na. Puang. Bini aku cantik betul. Mana kalau kebutingnya? Sih kata nih kak, mabada ka gara-gara iko. Nulisnya ka bini mulo kok madak makon relenya. Oh. Cemburu jin arti. Liwat tong manca jiroane. Nah iseng kabe nena, boleh merantau dia namis semak terlok lisu di bolai. Lepang si bamakon leleng dia lalai si kata ni jari. Gue boleh waktu orang kurang ngejarak nak kesina. Tuh bak kami tanah paku mitar wani apa korok kedona. Gue kasih nah kalau apa kau tutup kedomu tuh dia namanya takulo sekuduku masih mah cantik kan narti aku tuh minarti roh makan repu. Wah paju-paju ni si mano kok tuh. Salma pak puah. Dia mau bisa di mana? Kamu tak sambil lemu tuh pak lo kaman re. Ujian manre, kau di bawah narti lo kaman re. Weh, ini aku lada betul nempurin narti kasih nah. Nah dia agak masalah narti nih ya betul di olo dua niro. Ada ampun agak pelik pun kesal aku di. Tapi aja tapi kan pengen di. Iya deh nah. Mau pasar pelik. Lu sisa kanu di doro. Wah ikut tuh petasak kunoro. Belum ku bagi-bagian, ini anak aku sampai ku. Kajunya agak. Usarase. Usaras. Iya. Teh ku nak medelo he. Lagi maji. Perut nasu beli jaku umpel 10 pala den remele, perut na manasu. Teh kilo lo ke itu. O kalau no di dere Andre kona tiluk mar keluar tu kutumu mandre. Maji. Ngambil mesti sedih nyawa aku mit salma. Lagi salah mesti nyawa mita saras. Lo dia laki na dinarti. Di lo maler kebetulan di jenis cimur su pak nak saraswe pak iko. Awe baka si maji. Lo kan matin lo ni tangas so lo kan di dere. Yai keluar metonu mugot semarom pikir iki. Maser lo. Tapi luak motor sak ko dia laki ni Salma. Pak amat tapi gertak laki ni Salma. Rugi mata narti ko dia nalakor din. Aduh. Gertak itu. Posisi sak maci si sangender. Kok masar bawa kak sedikit pikir. Maji. Pelan imbe soy. Woi dulu nah. Aku suruh dia nak menit tuku. Makan bergeretak silahane sonsong. Itu najir wana. Apa? Dia mungkin lo semanu menit tuku lo pujinak menit tuku lo menit tuku lah kain nah. Terus ambil lo ke kurutui bulan najir wana di amben PC di pihak cita-cita aku kesik dia dulu berhasil. Ayo lu sel pintu geser otomatis. Kok kakak mengulu ke matur tak timpa ciung. Nya mau pecanggih di pintu naji sumpah. Ipangnya. Na boleh tuh. Maji ku deh sih kasih ngatu tengok na. Tamak sih matuk na sepi. Nanti mana sih tenan-tenan na. Majalo sih. Itu matu majalo. Ada siapa na? Mati kasih si bapu na sepi. Awi taladahin na kani-kani. Ada ruman re.
Ai mako tu tie cetu ngemata asa ye. Sampula nak seri malu suli suno ketutu ko tu mam cuma mata asa wasengi ko na. Atasa no. Weh tolong kau orang tetangga aku na belai. Kamu tu aku di toko tu marako. Cetu kita mata asa. Terus lu mi tu tidlalek kak. Ikut mata asa keru. Kalau malas seri. Guna ni. Anu lu naskur bojo. Cina kak sedih mandar bojo. Ambil lagi. Dia kena mengelola ladek iset na lagi he. Mado pu ipa kena mengelola iset ko malolo ngopi daw nampang bukon jai iset na. Fong. Weh ke Aji Rohana no di derek nah. Aji eh. Weh Aji sompa. Tela lo ka tu. Pala pa. Aga semua asa tu he. Warle. Berle aga. Warle susubana fa ngaji he. Nah weh pala pasadim be asoy. Eh dulu kalau aku tanah. Ini harti nasi batu-batu gerai song-song anakmu. Tong gero. Dewi senging be fa ngaji. Si bati-bati maga. Dia di makna dia misa pai ku dia tumpu je menit tumu. De mataw puji wi. Apa i so Dewi sengi makada maga pa i salma tu luak me matoy na kedona. Na lan ni luak kutu, na lan di lok mangkalingada. Mama aku tu dia gagu hubungan aku tu nasi lupa lakore dia di malalangang pelakore. De walalangang pelakore nek mapa kue giro binero we namo ya we chau tomitai. Pak matu beteng. Dia mati megalo ya gangi ku Haji Rohana. Pak masih syutu tak di menitum. Iya tu menitu anak matu. Jadi di pawe dipidangi ke sina. Di pengajar ya suani di padeceng Haji Rohana. Eju musim macai. Tu ngan tu taseng itu aja sompa. Iya aja di matomi bawa deu puji tu. Aga badem puji pidana jaku di mumpeletu ka menitumu. Payak kalau mapa dece tu melesi kak tu. Pero ya kong kau zaman nasi longka mapa kaliali we masakala ada tapalus subeti muna. Masuk maji. Ilom subeti muna. Narti ga. Ya rasi malasi maku tanah. Macam nala ada karun ruti muna pas subehe. Berarti muku mati ku masem. Lo kena pri lo mata bangut tadi. Kanong. Ketahu luak-luak tengah nyanyi. Tahu hagar ro. Ya pasau kak bangsa ni ro Pak di matu puji kemanya nyelad itai. Pangaji Rohana. Pangaji. Dari Tomaji kok. Aji sompa? Ya, Kai kon den no lupa kapan saloe ro. berat no mana ceme Pak. Dia mah tanah pura ceme boleh no idar ede. Sapu ya. Maji. Maji. Majiku. Dan sampai sedua dulu lampe na saluan dia gawita. Maji. Kero. Jangan pusing na. Maji. Jangan mesti gorai nandren itu bawa aja jimu. Kau pembet timun Pangaji Rohana. Tanya ke kepada ini lokte. Majiku dari nama belai. Nih kalau siapa aku tuh. Paning embe he. Ede memang tu gapung-gapung paning ye. Pak angkat semetuk kali ki lolos matasa. Pura mana sih seleding. Walamun. Pedi mau dibuka akan dan tapi ada siluak cini ku akan repan itu. Ini tak tahu ni masih sini ya. Umur tetangga aku ke sini. Kasih uti he. Pura simbek nandar paning. Puangi. Cepet tak bisa di bang. Maji. Magi susah mulu kesaras menelu apalas sondo. Siapa ki? Puangi saras makan dekat Tindrono. Magi sumpah cumai. Kau siapa? Luak memang anumui kau tu dia memang syukur kamu. Pak dipidah aku makan kerja mesti mesu. Pak maloto basi ko. Mu puji tolong kamalangi susah lemu. Ma bombo ka Maji. Puangi. Lo matoko sesa lemu nak. Pak makan kerja mulu kak tania ka pale he. Tak kaya sepe-sepe pa he. Do semali na anu na polo kordiasa he. Kalau lingko papa nih. Desengi. Pak menurut siapa di luar tanah buana ya. Ke bojo no Maji. Tegai. Aru napi je. Senya bojo ir senya. Mereka lo bojo di ke uti Pak Wedong. Apa tak ikut syarat. Itu lo kan. Dapat tijan nanti lo kan megati Pak tangasun dari bermatiin roi kok kamu.
Kung kati nak sarah si Pak Be, ikut tangason di pumpur mati. Maji, Magi na. masa din dito. Pangajirohan ko ro, unto ina ko terkate, maji ko na sa lupa ka pano sa loede, nandan ni buaja. Yang betul-betul nak dia kena puji kat semua. Dia kena puji kat Be itu. Pesan ni kalian bawa nak. Dia lo kena sarah saya. Hilang ngobot maji. Tutup nak. Tutup he. Nak he. Mati kat nak he. Seres turun kat nak he. Otak ku be. Pedih tu nak ke dulu ke kucek. Pedih pa. Dulu nak hal alah. Otak dia tumaga kan ha. Pesan ayak polo yang penting ditumaga mana tu, ditumaga ikut ha. Tekan untuk aku. Tekan untuk aku cek. Maji. Tekan. Magerok sedih lekek aku nak. Dia pedih sedih. Lo sedih buruk kebut lekek aku. Ajar Hana, mako. Mari melisu. Lo to nak lisu. Hello kan boleh bantu tahu lisu he. Iya. Ya waktu tu aku nak madu sisa kak korden dari bawah aku pai saras macuis makar kak izin semua cuy kalau kita dari pada luar resa. Madi di gawe mana itu mutu. Kalau kamu tuh utusin aku macam di bola dia aji. Heh, sadang karut ti pura mereka rung kamu pi mono koron bola. Ulah tigawi. Udah galop tigawi. Masyarakat sedih. Ni tahu kasih di pak lama deh song kuin arti. Tapi deh lo kadang lo kan cerita di buanin arti. Lo kalau kan cerita sama DC. Tenan no penonton. Tetap menang istri saya. Deh lalu na pelakor lo menang. Tak aja lo kan arti. Oh ya rok apa bulan apa nasa tahu yang kawalik cede bulanan yang kawalik tuh ya rok apa bulan lah. Risa pasti dia apa ya jam-jam urani jam-jam makun di mana jam memang pakainya nih hanya di mana lo jam harus naurani pak tapi meringan raka sedih di songsong aku tanya doni jariku tapi beng kabinena tapi dia mato namong kabinena pak kalau alih ha pak tetap mentok kami cantik na sa lemah agak sa lemah ro agak kita bentuk lo si sekasih lo kasapa do anu do lepo-lepo supaya emak ketak mau ini tumpit-tumpit kunya. Gambe rodo pangka kanya sa di pur kami ta pabure rodo. Oh aro diolo. Kemana nih kanya Iyo kombe. Mak ketak mato ni aro tumpi-tumpi. Wala bani si pong. Bara ule paki si minggu. Luak mato ni nyaman nenye de. Mak ketak mato ni tumpi-tumpi ku de mato nambe sonsong. De mato mengurangi sa lemah. Lo nak tu dah perke-perke anuku Pak Bura kalau ni una sunasui paano niya Pak Bura pipijat tumpi-tumpi supaya memikir tumpi-tumpi na makata na tergila-gila sonsong na sa binena pamuko joto ni binena di nakabentuk awe kasi mana kamakudu ki mapakoro dita bentuk ta di tanatap pa tao. Wih mau kapan bulan apa 2 si tampe. Narti. Oh Narti. Ika rombe Salma enre mah Ginawa enre ko na dolo. Pantito sa ding lo komita barang degabe barabaruku. Iyo baramu lo pasti lada no kumai. Meneng ka salapaha ko tundo. Ya lime manu eti awi tauri pak wasa di kabinena panapidakan na sa di gagabinena. Mi banak ko tanang. Jadi ama kada kalo ko ni may uantara ki. Aja mo pakoro. Paya li opuji na lakay ko. Pada makun reki, pada tempe mo di TV. Mo tudo ka ditay ko to Salma. Malalakay mo na de kasi. Tinyaga na narti, dole matin rasawan ni. Masaraka, wasa tilo ko malalakay ko. Yan na si tudo ka Salma pa. Kalau ka malalakay mo to na mo siya di man bawa itu langsung lo ke dia i sonsong. Narti liwak mati ko cantik no. Gema no. Dan aja kalau menjadi pelakor. Cantik mo to ko iko mbek Salma cuma bersih-bersih mbek servis mo na ubah to penampilanmu piko gede na kalau song-song di na hebo di tak mau pa liwak cantik.
Tiap moto katanya menjadi makun raya deh. Palayan namu din magaloli suno ka tu. Di patu taja-taja mo balas aku pe meng. Lepakan le yo kon be. Tetek mo wala song-song. Iyo ko tetek ina mo piko ke caranan, tetek wala lakay mo. Abi dita macam ngiru tu ditalangnya dia tengah dita pura-purana. Cio to maka daya apa tuju bosino. Jan mon romano kono to mago po dia so mucat pamain. Si polis Salma iya. Teka po cek. Mana boleh dia aja kok. Boleh kak bulanan arti po ngaji sompa. Weh nak Salma. Amal boleh narti berapa lu mati keng. Itu arti ka ngaji cuma ngores lebo na palisu. Weh mureng cilebu na. Jadi ku ditung magaga. Weh aja maka da jinar to ka lebo tapi dina magaga di garsana. Nah iko Salma. Jadi dia tuh magaga tuh sa dia tuh musi lelu ko rodo. Weh li suno na amas ko matu anu he. Li suno na. Pangar mo ni. Belum putih kok. Belum aku bisi senyan. Tetangga aku masanggerak. Masanggerak keriti. Tapi diseronggol lah. Suri Saras telepon. Oh Sarase. Ko na Saras. Iya Maji. Magi ki. Oh Sarase. Engka nomor apa ni narti ko tu? Engka Maji. Laki maga. Telepon isi ni si anu narti. Telepon itu Salma. Oh bilo kemer masanggerak keripi. So di pasir runtuh Pak jenengan pura tu mati ke den rena itu si jago ru. Maji. Jini we dulu suk mana tengah pekerodo. Semes mati ke. Saya mati sesung mati ke to. Baik Saras. Mereka pakron pedaka nak. Ati keng. We ya uce celade tu nak Saras. Ya bapo macu ke di kampung aja sompa bapo macu. Cuma biar kan siriku saya dulu waktu tu cerina miko. Cuma apa ke tu mana nak Mereka pakai suruh lo kena pemakai dan lo otomatis keng. Telepon ini gatian Ini artis sebagai Salma. Ya jawab apa kero. Lo mati apa ini Arwah. telepon ni pelek kalau ya tamat dia lalu telepon ni. Oh bilo kemakan ko beme gutin aja sumpah. Dulu. Salam ka padlo telepon. Halo? Oh Salma? No, aku may bulan na majiku. Oke mas sanggerak. Iya sanggerak keriti. Yuta aja ku tuh. Iya. Oke, waalaikumsalam. Nomor si artis. Ya, artis. Halo? No bikin majiku. Iya lo ki mas sanggerak. Ya nata aja ki. Aku koe. Salam. Dulu apa dulu supaya di magadian re pasti sepanimo walden re daro. Tolong bukan andre nana isin aku kemasang gara dua ceni ya. Gelon disorong gula kesti ya. Assalamualaikum Haji. Iya ko Salma. Iya Ji. Atama na memang den tagon situ na tame na Tega pala Saras Haji. Oke kurus liwan na tu dah ya. Tolong. Dalo obi. Saras. Kalau kini sampai. Kalau kita andre. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pak. Jadi pi. Macam mana mau tu doi pun tekil ngakak dia belancai. Iya Maji. Ko na arkani Salma di lala hece Masih muteri. Pang Saras hi kasi tu matel posen What? Matel posian yoleng. Oleng Ada nenek pungo mi kumangan sir ke benu sama aku tanah air perberebi ni emu. Dega ke pungo mancurani ko oleng O pasar aku menetu ku iko na sale bolai. Jena monrei ko pe de jena. Mpako akar menetu ku liwacai ku menai. Tani mas sanggra main. Betul-betul una ni jena jengli so terus ko di peraturanmu. Terhormat ko kon tu. Ini arti tuh. Iko narti. Iya. Kalau peleng kena arti. Iya telepon dia papan kena aja ku telepon. Atama na men ada yang tagon cita men arti yang den tagon cim. Iya Aji, we acara habis itu mau telepon kan tengah bani naloni hasa di matinro na mata di posti ko ha. Lo ke masanggra keripi hen arti atama na men atama.
piso. Lali ni di. Iya, ya pula. Nenek ku itu idi pun na boleh dal le. Di ketosan pa po le. Ang kasi hire oh. Coba bisa kayar dulu. Manas ku na to dari boko. Jena pa alergi ka to da kroya. Pero aku was pa kan. Jena alergi ka kalau ki idi na mesyuecu porong. Oh, cuma deke ko namo. Ya maci di temi tako. Agi susur malu pulo penapa tu? Hadang keling agi mapang wako ko tu. Hey, sal mama na wata na mo garo. Mereka nama si kamu tenak Salma. Wede po ngaji uti madeke di deko pa nakikiamas si ka. Pak balay mo paano liya singgut to. Manapa makarako na mo tate. Mapa kru mate nak narti. Dia di mapa kru tu gigi ko selo ko si pama si masuk ni di kampung mana tu tu. Dia di mapa kru tu di pama si masuk gigi ko maka to do anu Salma. Ko mate ko taliwa-liwa sembarang mana kasi namo muat ta ko ri ko na. Ring ko masalah pa ngaji. Panasa silo di alalakan ul menyelesi rumah lo ah. Ilesi mo to, iko liwat ngurak mo salah-salah ko tu. Cilesi mo maluang. Apa sangi ululay kunyi. Nolim to kabel masang te pesalalo na li sepangaji palalo na. Padoli kalau kemasang padir lu itu mi kabalo kematikeng. Leseni kitu pangajul kali suna. Pesan ni pelik pengaji ko lelis, to nak lisi ya. Aro, makale ni mana romaji? Jina dia obi mana ni agar kemapa ke romatik ke mana ni tudu? Kamu tinro. Kamu tinro saras. Parang pengen tu. Kamu tu banding ni. Pak ya pusi kak sedina. Kasi dia belum lesi. Mau putih tutu tak rupa mau bilang. Enak lo pak bitem atu ikan lebereng. Kalau satu tu. Kira tu ni tu belum. Cemet dok lo, tanpa mesek. Garetak manuku. Kumadam ba da. Dia mau tu narugi ke wali ku mada tu. Pak serat tu ngerotun wali aku ikut tu. Tapi dia tu apa aku mau delek dia tu rugi nama sopo juta wali toko. Puangi, di metu gagal puangi ke tutu tu manu mun ruang mapa mulai lesawan ya tutu tu mun roya tu namu kena. Poron ya aga ye. Apa bineku? Manu belum suruh kak kenai. Lu aku sombongmu tu. Dah pura-purana. Wasangin arti mu bati-bati. Namo pelik manuk mu bati-bati to wasetoni arti lo lakor kak pale namo manuk lakor to kak. Sedin luah. Wasoso manuk kuna punga to manon nak. Kira bakal sedin na. Ayo deh mulai manu ya deh. Pak ya hobi ni boseng lo dong. Mana nak tutu ko tu anak tutu. Haro, kita se. Dia dapat terui. Napa cuma untuk patak gatuk kak. So ni napa koro. Dia napa senang-senang kak. Hah? Apa senang-senang aku dulu. Lo si komaga? Dia lo kapan senang-senang aku dulu mana? Tahu? Nasa ni jadi sonsongku pak napa krosi kak. Japu itu Salma pakul sebawa lakin. Nah, kaya. Sandin ewe na. Dia ngoleh kus jangan merampak mungkin tokak sedih apa kerul nih mesra pembek Salma. Tokak sedih. Tapi nama kepala kente aku mesra salah. Tadi mu tadi silek. Wing ke bana di bulan samsian ni lepang. Jenis di bulan aja sompah. Paling meles barang. Dia tahu nggak ditacar-cariin samsianin halang-halangin leleng ini. Samsiane! Oh samsiane! Ma aku narti bansan teng ko ulah mengerangi gor-gor ke tu. Teruk ke paha? Wero kumbe ke paman Riko pa berbito samsiani palu atau ngadang kelingan lesi mu macai. Bito me maka ya tapi dia papa di ko. Bitoku bito me bito impor. Lebih baik ke pa bito impor daripada bito mi ini. Lo kok minta barang. Ko gratis salah ni main. Hanya kong kesedih na pau. Tapi ke gosi lo pidak ko. Iya aji sumpah.
Irohana guys, Salma guys. Iko gosip lo ko naman kaki di lalo man gosip anang kelinga maki aja sompak ko. Kan pembeta anak ta sana nyu walaupun itu pasialan na. Weh, dia boleh pesan aku makan udah seksi. Belum tentu itu mah seksi mah betah samsiani. Weh, nama kerja mah betan aku maku dumo daripada kita ikut colo meneting haditan berat tuh Den detong apa ngadi tahina ka terus samsiani itu no barang Baraya lo di tadi welo, tapi kalau kita gosip di gosip ku tetangga aku. Cocok ni aja sompet tu detong agak apa pungan man cita metua. Jangan apa, udah mas kira-kira kami aja sompet tuh. Sandanya wedding waka belak, waka iman. Yo akka ni nene jene ko, mau puluh mantu tu kabutummu. Iya menajir hana, jasi pak namanya di menit tu na, alena mana lo miseng ini pun apa bawin na, alena mau puluh miseng mana puluh anak na, maka doleng itu hata se na gara-gara 2,500. Ya na tu, pang kamu kakarona na sitir ta se Itu ya wi itu pun bawang. Ba ko iko bam tepe ka apa iko pagosi metoko no mode ka gamita de tu ka gomise tapa mu pau mu ni bawang. Mu tebak tutu. Ikut di motor gagalakan nu. Ya janda ka. Awe agan rata na colo mana di tak lele nu tuh mu janda ki di pak perkemet wasengale janda baju pakwe gatu. Pakero do, kalau ko cerita te dolona, jadi bukona. Onrono ko tulu kamad de. Peci-peci rimu, adek kon riak tutu baranu tu lo mana bo santoki sedimi tai. Doang ngasih ceri-ceri aku den lima rakko. Lasan ko ni kelas. Yalla fakto. Kaso kami teman mau kelak ni semak bro. Japong ke mobil. Song saku. Ba bisa maki deh, Pak. Siwito maki kerodo. Lakana ka Salma tuh di mata jaga Salma. Ya DTW urus deng. Bine tak geraga tak yang penting. Ini plek sama kon dek. Sahara siasatku deng. Walau muni mau sesuatu lupa. Plek dia mah gak kan dia mah sakit plek. Kerodo sih. Teke. Anu ke sana. Ya plek mah sakit. Terus teki plek monro. Belaji sompa payanan ji sompa. Oh, Haji Sompa, war belah nih. Bisa romak tak plek ro? Makku.